Pentecost program clear tu te chi bai vek ule ke Lalmuanpuii kan ni a kaushan rongbol na chanchin clear ni lo ngai thla ang u shwai tu te rongbol na lo ngai thla sa ila General Superintendent Reverend Pilarin Omatsu August ni somni pahni zirtop ni khan Tripura panin azin chwaka Agartala bial le dar choi bial te atlo ang General Superintendent hi August ni somni paruk thole ni hian aizola lo let le don ani Reverend Lalngai Zwala Secretary General Sunday School Department chuan August ni somni pali pathiani chonu hian Zemabok West Kaushan Sunday School Department Seminar Lalmuanpuii dona pathiani zan hian thushil rongbol na anei zui dona ni Mizoram UPC Planning and Financial Board chu August ni somni ni lai ni khan General Headquarters Office Committee Room an chukhoma Kaushan malak na turpoi mo taktakan soi ho Planning and Financial Board chuan Kolkata le Delhi Kaushan Munma Quarters te chu General Missions Department and Kolatan Department kuta hlanan rela Hisop Recreation Center din na turin Lungver Rama General Headquarters ram chu anra man bokani Planning and Financial Board kaltlangin tun din huna Pastor Quarters hibial som pariata sakmek ani bok General PYD Executive Board chu August ni som pakwa thole ni zan khan bung kon Sunday School Hall an chukhoma Kumin September ni somni paruga changa ni somni paria chunga General PYD inkhom puilian lo om turata na chule poimo shang te anrel he chut khoma hian General PYD hnuaia committee peng shang te hmalak na report ngai thlak ni in literature committee inzai mi te pwal program hwai hotan tum thu tarlan ani General PYD Executive Board chut khom hi Reverend Rokhuma General Treasurer chuan a hawani bial chung rongbol na lo ngai thlak chhun zomila Bukpui bial Pastor Quarters sak bulchan ani August ni som pathum ni lai ni khan Bukpui bial Pastor Quarters sak natlang bial hwa pa nei ani a Bukpui bial chunga changin kaushan mi pui thok chhuak an chanem hle Pastor Quarters sak chat bulchan ni hian bial tu Pastor Efla Chakiman hun ser mangin lungphu ma phu mani Chal tlang biaram hlun sports complex kaushan aloi unaupa isakmal somtluang ale unaupa ND latlan hluwa te chuan Mizoram State Sports Council Golden Jubilee State Level Weightlifting Championship a gold medal an hlo chhuaka chal tlang bial chuan an bial chung thalai hlotlin na changthar te hi an Lalmuanpuii hle ani Sairang bial chunga Pastor ram mutla man meka August ni rukni lai ni zan khan ngalchom kaushan aloi turin member thar pakhat chu bial tu Pastor Reverend PC Parlianan Mizoram UPC a alom luta August ni som pathian ni khan member thar pakhat chu ngalchom kaushana hian lom lu le ani August ni kwale ni som pathian ni mang khan Sairang bial PYD shwai tu te chuan bial fan program an manga Sairang din thar Sairang le si mui kaushan te tlo in pathian biak hauna an nei ani Sairang bial Pastor Quarters sak chat na chungor taka nei chaumek zelani a banpali chhunzo to ni in bia shwai tu ten uluk takin an vila na thok turatan po hian mizo chau royan ni a Quarters sak na hi chak taka tho mek zelani August ni som pakhat tho chan zan khan bial ro rel na bo zuin Sairang din thar PYD te chuan ngalchom kaushan an tlo a PYD member chahnem takan fe chwaka pathian biak ho na hlim takin an nei ani August ni som panga zirtop ni khan Sairang bial LED mingin bia shwai tu te chuan Pastor Quarters sa center table set moi takanda a bial LED president ngur nun tluangi sai lo chuan tong China nein property thar hlan na anei ani Sairang bial Pastor ram mut rongbol na kalmeka August ni som pasari pathiani chumma inkhoma si mui kaushan aloi turin mithar som pathum te chu bial tu Pastor Reverend PC Parlianan Mizoram UPC a alom luta pathiani zan inkhoma no pangpanga pathian hne na hlan ani bok ani Mamit bial Mamit High School veng kaushan aloi turin August ni som panga zirtop ni zan khan kaushan danga changin mithar pakhat chu Pastor Lalmuanpuii Mizoram UPC a alom lut Mamit bial vong on zo preaching point a po August ni som pasari pathiani chomma inkhoma mithar panga Mizoram UPC a lomlu anni mithar te hi tir kaularin nungan kaushan danga changin Mizoram UPC a alom luta naw panhi pathian hne na ahlan ngal bokani Mamit bial vek Mamit High School veng kaushana po mithar nu patwa khatte chu upalal remtluanga kaushan chairman chuan Mizoram UPC a alom lutani Mamit bial nazol kaushana loi turin August ni som pasari pathiani zan khan Mamit bial tu Pastor Lalmuanpuii chuan mithar pali te chu kaushan danga changin Mizoram UPC a alom lut bokani
Kolasip diakon bial thingdol kaushana po August ni som paruk ni lai ni zan khan kaushan inkhoma mithar pariat chung ko khadami te chu kaushan danga changin bial tu pastor Reverend PC la chanpuyan Mizoram UPC a alom lutani thingdol kaushana hian Marthlang District Revival Team Gibeon Revival Team te chu rongbolin an mekani si phir dur tlang biala mithar lom lu ani August ni som pasari pathiani jing kaushan inkhoma bial tu pastor Lalmuanpuii mithar pahni nu patwa khatte chu Mizoram UPC a alom lut si phira hian melnga kaushan malak na intir kaumal som zwala kor tha chuan ronga bol meka tunlai hian bial tu pastor in rammut rongbol na si phira hian anei ve mek bokani August rammut thla chung hian mi panga si phir kaushana lom lu an ni to a heti hian kumin chungin mithar paruk Mizoram UPC a lom lu an ni to ani Nord Mall cheng kaushana August ni som paruk inrin ni khan unaw pa zai rem thanga te chung kwa chuan ran talin pathian choi moina an neya unaw nu latlan hlui General LAD Executive Board Member to Speaker atan manani Speaker hi Bethlehem achangin twal upa Dr. Daniel Lalmuanpuii Secretary Foreign Missions Board hawin mi enge mozatin an choi omani Nord Mall cheng kaushana pathian choi moina hlimna kalzela August ni som pariat thochan ni khan choi moina petu te ina kaushan hoten zai khom na an nei chunzoma chongshat lo zai te nen hlim takin pathian fakhau na an nei ani Bairabi biazo din kaushana August ni som pasari pathian ni chomma inkhoma kaushan danga changin member thar pahni te chubial tu pastor Reverend Archong Khuman Mizoram UPC a alom lut mithar lom lu te hi bial tu pastor Rammut rongbol na achanga lom lu te anni General PYD achanga rui hlo do be pui thlak turangen na an hmu chu bo zuin Armveng South PYD te chuan rui hlo do be pui an thlak Armveng South PYD le no pang Sunday School Department changkop chuan rui hlo thatlo na awareness campaign August ni som pasari pathian ni chomma khan kaushan inkhoma an buat saya Social Wing Committee General PYD te chuan Lalmuanpuii Keram nun sanga member Social Wing Committee to resource person ani rui hlo do na peng pakhatatan Armveng South Branch YMA kumpuan subcommittee te hnena Armveng PYD te chuan chanpui na sum thahnem tak an hlan bokani Bazar bial ramthar kaushana August ni somni ni lai ni zan khan kaushan inkhoma Reverend Gospel thanga bial tu pastor chuan mithar pakhat chulal pa iswa minga baptismal chantirin Mizoram UPC a alom lutani Zemabok North bial Zemabok South kaushana po mithar lom lu anni August ni som pasari pathiani chomma inkhoma Reverend H Lalron ki mabial tu pastor chuan Zemabok South kaushana loi turin mithar pakwa te chu kaushan danga changin Mizoram UPC a alom lut Saitwal Kaushan Silver Jubilee Lomna General Superintendent in Lalmuanpuii August ni som paruk inrin ni khan Saitwal Kaushan chuan an kumsom ni pangana Silver Jubilee an loma Reverend Pilar rin oma General Superintendent chuan Lalmuanpuii Jubilee lungphun honna anei Jubilee lomna inkhoma hian Saitwal Kaushan din tu te le bial chunga rongbol tu poimo tak tak ten Jubilee daran vua a Kaushan din dan chanchin report ngai thlak ani bok Saitwal Kaushan Silver Jubilee lomna inkhom hi Pastor Jezo Thansanga keifang bial tu chuana kai shwaya JH Lalrin zwala souvenir bat sai tu hne changin abu chung tlang pui soizaw na ngai thlak ani a upa vanlal ngeta Saitwal Kaushan Secretary in Kaushan din hunle Silver Jubilee lomna atana ma an lakdan report a pe ani Jubilee zai pol Saitwal Kaushan LAD tele lalmangai zwali zonuam te hne changin fagna hlangai thlak ani a Saitwal Kaushan alo din theina na rongbol na bulchan tu twal upa edi hne zowa zote ramhlun south chuan thu a soibaka Saitwal Kaushan din tira shwai tu lo ni to te hne changin thu soi ngai thlak ani bokani Saitwal Kaushan Silver Jubilee lomna program hi zirtop ni zana changa pathian ni zan thlengkhan revival in khoma manani a General Superintendent hne na changin pathian thu cha ngai thlak chinani a he huna hian Saitwal Kaushan din tu te le Saitwal Kaushan lo loi to bialpo na changin mi enge mozatin antel pui ani Lengpui bial ro pui chip kaushana August ni som pasari pathian ni khan General Mission Secretary Reverend Lalrat Fela chuan rongbol na nein ramthim puala mission support na sum thahnem takan lo hlan General Missions Department Secretary hi upalal nun tluang asailo Chairman General Sunday School Department le mi enge mozatin an choi oma pathian ni chonnu inkhom ba na baptismal rongbol na an nei zui bokani Thingsul thia bial chung tlungvel kaushana August ni som pasari pathian ni zan inkhoma bial tu pastor RT la chanpuyan chung ko khat member pahni te chu kaushan danga changin Mizoram UPC a alom lutani
Thingsul thlia biala hian ram mut rongbol na achangin mithar som pakhat lom lu an ni to a kumin chunga mithar thingsul thlia biala lom lu to zongjong himi som hni pali an tling to ani zema bok bial tu pastor ram mut rongbol na achangin mithar lom lu an ni Reverend C Ram Sangvora zema bok bial tu chuan folklena zanria chung ram mut rongbol na aneya August ni som paruk inrin ni zan inkhoma mithar pakhat chu folklen kaushana loi turin Mizoram UPC a alom luta inkhom bana bial tu pastor chuan lelpa iswa mingin baptisma achanti rani atuk ni som pasari pathian ni zan khan din thar kaushan zema bok nor da loi turin chung ko khat member pathum te chu bial tu pastor chuan Mizoram UPC a alom lut bokani achum nga na atan longtlai new veng pui kaushana pathian hne na lom thu soi choi moina August ni som paruk inrin ni khan nei le ani a tirkau si vanlal mudika mosia revival team chu speaker atan man chun zomani a pathian choi moina nei ni hian member thar pahni te chu new veng pui kaushana loi turin bial tu pastorin alom lutani helim nakal zela hian August ni som hni pahni zirtop ni zana chang khan pathian choi moina program an mangle a pathian ni zan thleng hian revival program an mang chun zomang Trump pui kaushana August ni som pasari pathian ni mangkhan upa jelar ramliana te chung kwa chuan pa ber upa jelar ramliana kum som sari atlin na lom na pualin pathian hne na lom thu soi choi moina an nei Trump pui kaushan chuan hemi pual hian August ni som paruk inrin ni zana changkhan revival in khom an neya Reverend Thanglian Sanga chu speaker ani Rengkai kaushana loi turin August ni som pasari pathian ni khan mithar lom lu an ni mithar lom lu te hi mi paruk ni in chung ko khatami te vek an ni a bial tu pastor Reverend Pilar Rauthangan Mizoram UPC a alom lu tani heti hian rengkai biala ramut thla chungin mithar som pariat kaushana lom lu an ni to ani Din Tharbial Missions Department buat sayin August ni som paruk inrin ni zan achang khan rangwamwal kaushan biak ina bial huap revival manani a ni som pasari pathian ni zan thleng khan revival hineyani Din Tharbial Missions Revival in khompuya hian tirkau Michael Leram chana chu speaker ani a bial chunga changin he hun mangtura kal hi an chhanem hle a pathian ni tlaya mwal in khom an nei bokani Revival in khompuya hian Lalmuanpuii dorpui veng thar le lalwat sangi din thar te chuan zai rongbol na an nei boka he hun an man chung hian ram thimpwal tholom chhanem taklak khom ani bokani Lungsen bial mautlang kaushana loi turin August ni som pasari pathian ni zan khan mithar chung ko khat member pasari te chu tirkau vilal nunsangan Mizoram UPC a alom lutani Konpui veng lai kaushan biak ina August ni som paruk le som pasari pathian ni mangkhan konpui bial PYD seminar kam revival manani a General PYD shwaitu te chuan he hun hitel puin twal upa mesak vanlal thana secretary General PYD chu resource person le speaker atan manani Konpui bial PYD seminar kam revival manpui tur hian General PYD achangin twal upa Gideon vanlal hne saka assistant secretary Upa Arlal Rinmuana Executive Board Member, Tual Upa PC Laldin Thara Executive Board Member, Chanchin Moyi Executive Board Member, Lelal Remchungi Executive Board Member te chu an fe chhuaka inrin ni chuna seminar nei puin paper pathum ruihlo chatlo na career guidance le General PYD seminar paper buat sai siam tharle na ti te chu an zir hawani Inrin ni zana changa pathian ni zan thleng khan revival program an man chun zoma konpui bial PYD seminar kam revival chu hlotling taka man zo ani Mong bu biala pastor Ramud Rongbol na kal zela August ni som pasari pathian ni choma inkhoma pastor Kelal Thansanga chuan lunghau ka twal chunga loi turin member thar pakhat chu kaushan danga changin Mizoram UPC a alom lutani Kumin July ni somni panga an chen na inkan awanga bungro engma chu man lova chat tok unaw palon dorai dum zautlang te chung kwa chu August ni somni pakhat ni nga ni khan mong bubial chuan relief fund achangin chanpui na sum an hlana hemiral hian Mizoram UPC General Headquarters relief fund achangin sum hlan anibok Chanpui na sum te hi pastor Kelal Thansanga mong bubial tu pastor chuan General Headquarters le mong bubial IO in ahlana ni Lunglei South Bial Farm Veng Kaushana August ni kwa inrin ni khan upa Lal Ming thanga de chung kwa chuan pathian hne na lom thu soi choi moina an neya Reverend Lalmun heta bial tu pastor to speaker ani pathian choi moina mangtur hian Lunglei South Bial chung le bial po na tangin kal khom an chhanem hle a August ni som pathian ni zan khan achia kani Social Welfare Department Mizoram Sarkaring Kaushan shang nu hote ne na rui hlau do na le awareness campaign changkopa
an buat sai chin chu lunglei south bial twal chung sang sanga general led shwai tu te chu fe chwakin ruihlo do na le awareness campaign august ni ruk achanga ni som chung khan an neya unau nu kelal thanpui executive board member general led chu resource person ani lunglei south bial led de chuan an bial inkhom pui ro rel na bo zuin august ni som paruk le som pasari pathian ni mangkhan thiltlang kaushan na thial bial an tloa bial tu pastor hovin member somthum pali an fe chwaka upale tir kauten an hobok thiltlang kaushan biak ina pathian biak hauna an neya bial led shwai tu te chuan pathian biak inkhom kai shwain bial tu pastor le rat big ten thushil rongbol na an neya ni Kolasip Venglai Bial PYD le Kolasip Diak Kon Bial PYD te chuan joint revival an mang August ni som paruk le ni som pasari inrin ni le pathian ni mangkhan Venglai Biak ina joint revival hi bial ni chalai te hian an manga bial ni achanga rat big ten hun masale thushil rongbol na an neya zai thiam tak tak ten fagna la sa in rongbol na an nei china pathian ni zan khan joint revival hi tluang taka nei zo ani Khozol veng thar bial ngai zola kaushan te chu August ni som pathian ni chonu khan bial mission shwai tu te le veng thar kaushan te chuan tlo in pathian bia khawna an neya veng thar kaushan te hian thutleng sei pathum ngai zol kaushan te hi an pe ani Khozol veng thar bial PYD chuan nei don kaushana August ni som panga achanga som pasari chung khan revival kam thu le hla in pol hauna an neya zuk le hmuam chung changa bial tu pastor Zion Ramngaya paper buat sai chu an zir hawani bial chunga changin PYD member an culture le a Bible recitation chamhlamoi tak tak ngai thlak ni in tirkau rau sang lian a buat sai Bible quiz mangin twal chung tin te chuan in ti siak na an nei bok Khozol veng thar bial PYD thu le hla in pol hauna a hian revival na sataka thlengin pathian ni zan in khom bana baptismal rongbol na te nei ani kumsang ni somni panga West Phaileng bial pastor Ramhut rongbol na chu West Phulpui Mizoram UPC la din lo na khwa a nei ani a bial tu pastor Silal Beliana tirkau jelal peklu adam pareng puile tirkau lal ngai zwala tuipui bari te chu riak lutin rongbol na an nei ani Ramhut rongbol na kalzela August ni som pasari pathian ni chun khan wal inkhom thuthlung puan na nei ani a West Phaileng bial phuldung sei kaushana changin michanem takin he hun hi an man puya tirkau jelal pekluan pathian thuthlung puan chwana anei ani Upper Assam Field a Hindu mi pahniin lalpa iswa mingin baptisma an chang August ni som pasari pathian ni khan Upper Assam Field Ramhut rongbol na kalzela luke jelom kaushana Hindu sakhwa achangin mi pahniin lalpa iswa mingin baptisma an changa anrual hian member ni sa mi pakhatin baptisma achangbok Upper Assam Field a Hindu mi panga in baptisma an chang le August ni somni ni lai ni zan khan tadunya Upper Assam Field a baptisma rongbol na buat sayani a Hindu sakhwa wantu mi panga te chuan he huna hian lalpa iswa mingin baptisma an changa pathian hne na no pang pakhat hlan ngalani bok Lower Assam Field a Ramhut rongbol na field pastorin anei meka he rongbol na achang hian August ni som pasari pathian ni khan burachara kaushana baptisma rongbol na buat sai ni in kaushandang achangin chung ko khat member pathum te chu field pastor Robert Kesingson chuan kaushana alom luta anjinga puitling pahni te chuan lalpa iswa mingin swal ngai dam na baptisma an changa an fanau pang hi pathian hne na field pastorin ahlan ngal bokani Arunachal Field a Ramhut rongbol na field pastorin anei meka August ni som pasari pathian ni khan Itanagar kaushana loi turin mithar pali te chu kaushandanga changin pastor letgin khongsai chuan Mizoram UPC a alom luta an fanau pang pakhat chu pathian hne na hlan ni in lomlu chung ko nu le pa hian lalpa iswa mingin baptisma an changbokani Ole khati zong khatun kar chunga kaushan rongbol na chanchin thar kan thlir le ngai thlak ho theite chu ni e